vodo zlijemo žlico riževega kisa in 200 g riža za suši. Skuhamo ga po navodilih in ohladimo. V vrelo vodo stresemo žličko soli in 200 g edamame strokov. Kuhamo jih 5 do 7 minut, nato jih odcedimo. Stroke ohladimo in oluščimo. Za preliv skupaj zmešamo 4 žlice majoneze, žličko wasabi paste in 2 do 3 žlice vode. Odtajemo 400 g lososa, mu odstranimo kožo in ga narežemo na kocke. V posodi zmešamo 3 žlice sojine omake, 1 žlico riževega kisa, 1 žlico sezamovega olja in 1 do 2 žlički sezamovih semen. Premešamo z lososom. V skledo stresemo polovico riža, po njemu pa razporedimo pol edamameja in pol lososa. Dodamo avokado, trakove korenja, kocke kumare, uložen ingver in mlado čebulo.